ka Martin Waste Disposal Site Monitoring Committee ka bakentop UMLA ka Maulai uba Brightstalware Marmanyang UMDC uba Teborlang Pathau kirang ba snong jong kisnong baper jong ka Maulai bat kinong yalam ka seng samla Maulai pelun ki officer nak Shillong Municipal Board ki lejban jurip ye ke jing trikam jong ka Martin kepada ke Jaka Bret ya baro kinyut kinyer ki bami na sor Shillong bat kisnong badon haki khapsor habayo banikran baru executive engineer jong ka Shillong Municipal Board uba FB Khan uletu baka jing jurip kade shibenta baka komiti kan yo man perkhat ikilat kilenti ban kampen bha iki jing ajing sekri kane ke Jaka the nyut uba Khan uletu baka jinglong ka Martin kalapoi haka arta ka baka ajing sakri kalapoi artat syaka bakut hagi kendiat benai banwan bat ong bakumbalong menta kinyut kinyer bawanra hangne omla syu ban syu the bet kumtu Henry satang ban syu recycle bet ula ong baka jingbom sut nyau ju kinong song snong kisnong bat ki kentot baper man penya khlat lepa yu unyut baput bat bomput nadu na yeng ka penlong ke municipal ban syem jinge wat ban persang ban recycle ye kinyut ulong balada ki pat ba yai mutlop ye kene ke jingkhot ka municipal ban penya khlat lepa yu unyut kan poi kapor pakin hap ban syem de ki senjam batang wat ban dan kuna kat kum ki kendon joka solid waste management act nakliang upresiden ke seng samla Maulai pelun uba Samuel Biam ulaong ba kumba baru kitip pakakarta ke Martin ke ajin syakri lapalat prapusan senam bat kelakut ru kapor bat kumta nakliang ki weipat kisnong kimde berpersyak ikinu ki senjam ki baka sorkar kan syem mat penkerya ya kene ki berat nyut siki weipat ki Jaka Bawa pitip hiam nadu mensyam ngaji trailang bagi isno mulai pelun berakoi hi di hausna marhajar arpo ke government kelak constitute au arpo ke government kelak constitute ya koi ka komiti ko khot ka Martin Waste Disposal Site Monitoring Committee ke bakentup nakaliang ke sarkar nakaliang ke officer sarkar ke Joko Shillong Municipal Board bakum juruk badan ke bakentup ekonomi khmat jok mulai cuba dei lang MLA MDC kirang ba nak mulai tahun dorbar ki president secretary jong sek samla mulai pelun bat katuk adikut kirang ba snong ti hadin katuk adi bang syong ta komiti bun musing la ya mirjimut kumnu pen bahai kamarten ti kalawan akoi karai tu last meeting bun syong ba nginyawan jurip da kaliang jong komiti ketika kamarten ti kata kare kadau ba kalong ni komiti minta menah kating ba pi hab ba nadu kisna Muhammad Sywahi ngila promote ngila ayu ya kibre bukan segregate unit apo sos na like 3 year am ki bukan thoplu ikisnong ki ba po municipal ba municipal ru tegalan ko ke project ka ba labai tingkat ke EDB ke Asian Development Bank aku bang ngila asam ru ki bertinjut ki ba jigom ke betangam aman like 3 year apo municipal area ru sabar municipal area ru da kajing kemban ayu kibre baken penyakhla ki year bakajing penyakhla ki year kamde ru bang isu amangi kadai ru kaba la bu da ka ani kat kom ka solid waste management rules kibre ki penyakhla ki year tin dala penyakhla ki itu ki bo jut ki bo pot ni proses sakti bagi khot ka compost plant ka bo play imna ni proses compost plant bat nang tu kesami itu kasbo compost ni khot ab tin rei ko bagi ala baru kita baka segregation apa aman lagi 3 year kapat long kaba pura bolok 100% bagi ong kidang non ki snong kidang non ki berang wan ra baida kenyut ke banang khle lang sini tenta kadau hapor bagi penmi first batch song ti compost ba mi hi ni pates ngilap bagi don kendiat ke jingduna tim mentang ngina persang wan improve ya kita ke jingduna tinggal pates yang sekoi ke sampel ngidang up ke test report bala kala long ke betul kasbo ngila ala certify bakal kasbo bala kadik organic manure organic compost kaba kila man pun kam sepo ki Jakarta Jakariang irrigation hapo Shillong municipal area kali 90% nai ti kidan kisnong ki balang ki ba renti ba kata line irrigation ki ba da kajia trai lang kador basnong ki kri lang kador basnong
ki bat ka municipal ki bril ki segregate bah hadu kata taru ba ka poi ka level segregation poi do khandai persen bukan mi tik to po hadu ki plastik ki barat ki na sho kim don na to ba khelang te rata kadang ngirungi penselur ya ki yaman ki tliwing hasar ni bakin penyaklat apa yang mentang ila idang sudah pelong poi ka awareness program ke ba shibna liter hakini ki commercial area bakin penyaklat ki nyot hayang bat mentar ka taru kala pick up kala sedang kio ha ki dan let's see ki bakam wan ki awareness program let's see nong bekajing bam sosalia ngani kajing bam tip ruhi yam tikim kim penyaklat ndai pe ki note jungi ki ong mai ki ba ki penyaklat bangi don ru ka plan ba kadon ka an ka bangi la ban fine na ki bril kim penyaklat ki nyot hayang kata dari kelas siswa ini cuma let's see nama bagi nak lihat sila ki awareness sila lihat sila ki campaign bagi penyakit ini la ai si ki kubor sama lagi senong sama lagi yang dikim lihat kan hak kut in bansi kin hapan sasu perlai ki nama ta kajing bahalang pada jong borok khat mongi hap hiban penya unyu akar komale bakan num kata environment pi lama la kim penyakit ni nginum laban proses po compost plan ngin hap su thep yang sipo kan ni ka landfill se ka dumping site am kan ni ka kata ya ka mariang if ina ipet lang menel tu plan ti ti budan ke sektor ti budan ti plastik bastem basau ba jum itu kidi biomedical waste bantik na po ki hospital ki jaka sumar ko kya ki clinics ki nursing homes ki wan tik ni kitu ki treat la ka jong ni penyakit lang bu ni nyot nama kalau bi anyi lu ni penyakit lang bu ni nyot bumi ni yang sam ti kitu kita ke sektor kan untuk autoclave kadang untuk ka shredder ka bangi penyakit itu itri itu tu nama ba kadang ka komiti ka bla konstitu dah ka sarkar ti kidang ya le hi dah tu komiti sarkar hiru kidang ya chakmat ni kita ka jaga yu ti halo jo kata ti numpa la ban komen ai nama ba kamde ka level jo ka shilong muspul bot ba ni wa ka jaka ka tu ka ka level jo ka sarkar ka level bu khamat kalau tamu kahawan yang sejuk temor ba kumang o mene am datang isu the pathar ni datang hab isu the pathar kum ni di pinape hiru kamartan naka jinglong them kala lu am ngai pela datang ibut ki kendon yang service management rules ki pejaklat ki jot yeng ki tri ki komodai ki proses ki komodai tidak sih kadang ai ki jing sakri skat to nisnam muslim sunan kalau kumang o pi kan kamartan ka dap lupa yam ada apa kebentar ke jiksyakri ke bakala banah ni kalau ndai su bante kalau setama proses mungkin recycle itu nyot kan wah kalau on the trial run kalau on the keempat le ke second trial run kila le sisi trial run ke badikong ti keempat ngimpat don kata kajik suhun wala kala abiang bukan aru ngimpat don kata kajik suhun kidang bun ki kamu ki baki dang hab le kalian ki nong pentrai kontraktor tinggal apa thai ki bikin le ti kidang le menta tinggal try katuru le si mentau senam hingin sa penyan si katairu biasa MDC nata kina yalam senang nata nakal yang semang bulan de hak ngimlak kendero saya ka selong municipal board kiba long kikir teker jang ka Martin hang ni pi ka jinglong serius ka jongi hatu por kalong nama ta kan ni ka jinglong jang ka Martin hi kani pi hadu mentahi kala long saturated la hapok long prap santali kisnam kala sakri ya ka selong seti hi burok wei de ka jing pras jongi na do to por hi kalong government ka di pensiun khia bahkan yo la ka jong ka landfill sakawei namar prap santali kisnam kala sutho hi ka area ngani thu pi kani ka jing he jong kani ka area lam bakla kadang kembak khap aka prap hapok jong prap santam kala la man sakri tekan utami ke government la ka la ban simkhia susu bahkan yo la ka jong ka landfill sedaki weipan itu pi hakis nam ki por bangiwan ban khang talai kini ngisem ya kejing bambiang kerkom terkam hangni bat ka ba kham kongsan e kalong bangi pres ke government bahkan yo la ka jong ka landfill sa ka weipan ka government kala simkhia hi nakaliang selong municipal board malum melangkat bangidang la ban kan mau hi kadang kila yo ke jaka si sari boy kerdam setia ma ba hai ka kwa kila yo kemba arspa akar kami man kejing opus nakaliang jogi kenhon fair ki stakeholder setia te hadin ang tu ke government ka feel ya katu ka jingya lenti ke jongki
Tementah pak kat kum kejing bodian jengin nak kapor sekapor dia kasih isu martan hingi kam hadu up to date ru pila ihi menta MLR dan lang MDC dan lang nadu katu kapor kita giwe dan lang ni kam ya kan ke isu martan ngilang serius namar kejing sema jong ke martan kembala da biakran meneh hakitu pi bentang per henry kat kebala hi nak kalian ke office nak kalian ke selong municipal bun kila ilek kat bala hi ben bahaya kejing terikam jong kene kenang bakal long keduk sapan ya ka ek baki kitmu nak kalian ka office kitmu ba akin shift shaway ya kane ka ya kane ka marten te kumba kalau mentahi nak kalian ka government kadang kecing temu bakin lihat na district wise te mulu malangi yo semua bakal ada ngi lembaga media namar kadang kajing bud dien ru hagi diki benai bladam te ka government kalau serius kane ngi baka la hapo ki media kadang kajing temu baki bensim jaka sete sepo nong hali te kata kade kowe kejing temu joko sarkar katuru ka jaka kembal nung noi mat sispa akar tamne dunang tam kita hi gede ke area te ladang gila lada ke government kala sa banyu sispa akar ka mut kade ka belong lifetime ka jing sekri jong kini ge ya kani ka jing berat nyut jong kipat ba nong song joko district hi bro kowe bakal selong seti hi te kani ka kam ka ya i hadu menta tengi i pa bagado kejing persa kuntu ni sokhya kan jadi musuh tua men hagani le hagini ki brai bla dap ngi i ba kita ki kedhuan ki belai persa hau minister ban ong ba ka marten ke de benek sa hapok mulai ini thui pi ka marten hapok mulai ka long saturated te kitu ki budi kim pat su thu bhai ka jing telun ka ni ka kam kitu ki kenhuan ki pampat su thu bhai ka jing telun ka ni ka kam hang ni ki ong ba ka de benek hapok mulai habala dap sakri habudu prapasan teli ki snem hadu menta up to date te ki ong kadang de benek hanadang de ben bahas susu ben bahas kat no pat kan hang ni pi su thu hin dala kadang sila kadang la se ben thengen ni ka bam kata kada gue gede bersuatu. Teng i thamula begitu higi brio kiba persa ya katu hiju higi brio ngi iba kidan office su hapong lai. Kidi bersuatu kan jeng e jeng idu kina mulai. Teng i te begidi gi ngilade gi stakeholder ki balalong nadu terai hapok senang pot thau ni sutu ba jeng e jeng ka jeng kene ka marten. Te kidi bersuatu kidi ben mi mat sakhamat ban ai jeng telang bangi ben i ki jeng don kam hang de hapok marten. Ta ka government hi hapide bakalan fil kalalong serius teng ngi scam ba da ka jeng pen ba susu jeng ki kom terkam hang ni ngai kanum dan su hi ka jeng long down ngidan ga hakani kesini ke pemerintah ngidan ke jinya kendo hang ni bani ai jemut bani mir jemut ban pen bha susu khnang bagi beriu ki badai sekwi ki jaka ki baga sarkar ka thmu ban ra ya kene ke marten ki di bani inuk sanang ni kan menta kalau menta ke development kala dan sisa nadu ka tu kepor ke bangi khang tala te kini ki development ke bangi ngi baka nagal yang selong municipal buan nagal yang sarkar ki long serius bat habidi ban yo jakaru ka sarkar kelas ngap hi ke jing ya ke jing dewa jong ki mulai kini ke jing telun jaki kam ke bangi pentelun hadu kini ke por menta ngidan ke jap ke ba ni haban ai kadang pak khap ke ba bangi i ba kam ka telun abaki skap ke jing dewang ke jongi ni hap hi ban ai ke telang ni haban i bru ya ke jing kam ban ni hap ru ban ai jumun teng so tona bagi stick holder apa mulai menta lengkap bagi nok khamat ni kulo ban ai ke jing telang nang benta ban bah susu ya kene ke marten kini ketika ajing temu jongi bum tang singi nama kadan ni ketika marten site monitoring committee ke bukan thup ya kini ki stakeholder fair jong sa mulai kata hi ketika jutmu jungi bat ka filip sutu kibriu habaki ki persa marten ki habaki kwa bantip ki jing sisa wan marten pdi ka infrastruktur ka ba tulun ka kam ni kata hi ketika jutmu jungi wan ban khang telah ni bang sem ki jing duna bat kam tan na bata kata ka jing dan kam ban yo no kalaya hi kam ta kim ba license ni tango ipi kata te kadan ke jing persa pan ni tai klem da sutu kam jaga government ngin mla ban ong rek maki kidi ke board ke bahakli do kidi bensim kya maki kan namar la ki songolong concern sisa na mataka district na mataka jela na mataka jedam kam jo ba kidi ban kham yu ru khandian ada rangkam ban le ada kun ke bentaru ke ban pensuk thu ba kidi ban nya chakhaman khanang baki ba ke dum long daud ya kani ke scientific method repair ke infrastructure repair kadi ba nakaliang ka sarkar kidi ban pentelun ke nyita kam khanang baki beri ke dum long daud ngi ba ke tu ka ainuk sai phi po nong hali ki ong ba ngi po media ki ong ba ka jakli aja klat kan tu sapok wa han rengi ngadan hang dia kadan kan ko wa umyam ni kam i bakan tu pi hang ti hapok lat saw ki tong dok khan ni napo website nang ni takam tan ke jikta dengan namar ngamngai ban ong ban kalian ko sarkar lada kasim jing ket kli ado kata kilong serius ado kata lada kila pen bahasa sai ka kam de kam dan kun jing e ngai lada kisam bakadan ke jing feel hang ni ngai skam ba hakita ki jaka ka ban ke sim thamai kin nakam pen bahasa su kuma kili hang ni menta kata hi ke bangi i menta ka kalian public hearing kin ada ka jing pen sai ka paka kin pen i ka ba hangkong sat e halor ka kalong ba pen i sa nang ni da ka bakila pen le kam pen bahasa su e kan ngai kan dum long kam dum dan kan dum jing apatien ngai kata hi ke